Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achhir tu silin sangpuya. President Drupadi Murmu chuan Nemin Khan Mizoram Legislative Assembly in Khoma thua soi. Longtlai electric in mi pakhataman hlum chungchanga BL2 Port Department SDO chu anha tanga choltir ani a. Control room duty chu thuboi siam sak ani bok. President Drupadi Murmu chuan Nemin Khan Sikkim atlo. Union Environment Minister Bhupender Yadav chuan COP27 session voice of Nipasarina. India ayote ahodon. President Drupadi Murmu chuan Nemin Khan Mizoram Legislative Assembly in Khoma thua soya. Mizoram leilungin engemaw chana harsanna athlen chungin te na sangsanga ma son zelani ati. President chuan Ayushman Bharat mitintana hriselna thlen tir tura beipui thlak chu Mizo mipuiten an chhor tak zet ti asoya. Mizoram tana chawna lian ber chu in kalpona ani thu soin chu mi sut khian chuan zirna le hriselna konga masona mai ba ka mipuite ezonna ati ol samdona wangin ngai poimo ani thu soi mipuite nun ti ol sam turin halakna sang kalpui me kani thule Digital India hnoya Mizoram chuan Central State Sarkar te mlakna chu a chhorzel tur thu soya Mizoram mai ba ka North East State dangte masona chu ramin bungthar akaizel atan apoimo thu soya Asia simchak le Asia Pacific ramte ne na in pona thane ani theinan marchak state te chu Act East policy hnoya ngai poimo ani thu soin Mizoram chuan Indian athenam ramte ne na in pona thazok ne atumna konga thatho tu le chhortu ani abe sei thu soi ani Mizoram Assembly in kumsom nga atina lompui thule lekhapuan manglova Assembly Secretariat in na atho thena tu ruam manna neva man konga sulsu tu anni chu alompui thu soya tunlai thiamna chu mason atana atangkai rolin tlang mi te chuan an lo chhona bul an kalsan turanilova tribal tamna Mizoram point tun ma a namnun phungte kai thovin ram hruaina kal phung thazok asiam thei ti hrenga ngai ni ati pimurmui chuan Mizorama meiche te din mun choi kan ani a kongsang sanga an theina te pho chu ani chu lomamati thu soya ramroel na tha an tho theina tur atan te abik takin Assembly House chunga chanvo an chanve thei adu sak thu soya Mizoram chu India ram state zinga ramngo nei thaber ani na vongnunga humhal zel apoimo takzet thu soi bok ani hemi hmain Assembly Speaker Pulrlin Sailo chuan President lomna thu soin Mizoram Legislative Assembly in kumsomnga na huna President Aron Telpui thei chu alomom zolbik ti soin Drupadi Murmu chu President Hantlim ani chu alompui takzet thu soya kai shona le larsap Dr. Haribabu Kambam Batia kai shona hnoya state chuan ma ason zel don ani ati Dr. Haribabu Kambam Bati Governor point hu soya President Drupadi Murmu in Mizoram aron to chu lomomati thu soina kai shona hnoya India zone ma ason zel don ati a Mizoram mipui tamzok chu tribal an ni a President Lojin chu mipuiten anlom tangzet ti soibok Mizoram Assembly chu hunrei tak chung moi takin ro lo rel to thinan ni a Mizo nun ze moi taklan tir tule enton tlak takan ni ati President Thusoi zo hian Speaker Somangin Chief Minister Puzoram thanga chuan President in House at hu soi chungchang alom thu soya President atana tribal meichia thangtu sarkar lai puisu fokamati thu soya kumsanga go sombret paruka remna thuthlung zia chuan Mizoram chu India rama state dalmong bera asiam thu soin Mizoram chu house saloma se remna le monna ani chu thon chu tlak khopa ramdang te o berani thu soi ani Chief Minister thu soi zo hian Speaker chuan Assembly nikhat in khom chu tiam chen amlovin ati top ngala hemi zo hian President hian Sikkim lam panturin Aizawl chu san ani ningani tlailama Power and Electricity Department longklai thok Francis Rochungnunga kumsom thum lineman MR power line siam lai electric current in amana wanga aboral chungchanga helai bill to SDO pilal ngak le ne chu a hna tanga choltir ani a control room duty po thu boy siam sak ani Nimin Khan lungle power circle SE pui zone sang le EE pani chuan thil thlan dan chungchang chui chiang in longklai an thut chila he thil thlanga mo phur tu berangai SDO pilal ngak le ne chu a hna tanga cholai lok tir ani a Vandona thanlaya control room duty chu longtai police ten thu boy siam sak to a Vandona thana bial tu JE po chui chian ngalani thu pian I hotu de chuan an soi pui zonu sang a chuan pu Francis Rochungnunga na kalsan tak a chungte tangin na thok thei tur anom chuan an thom tok sarkar chuan ngai tu ngal tur thu soya
October ni som palia rul kwal khomi pathumin nunna an chan phana pu amuna enfi ani to in thune tu sang zo ka report thelu ani to thu soi boka vandona tok te chu jang na dom na pek ani tur thu pian I ho tu te chon an soi lang bokani thuton danin provinces ro chung nunga hian power line asiam don hian control room lampe popin current anti thim hnuwa abana lonin engemaw chen hna thoka heti line current hian amanta ani vandona thlen hnu hian district hospital pan pui ni in anunna chanthe ani talova nimin tu khan postmortem examination ti falani hnuwa an khuwa cheral pan pui ani a provinces ro chung nunga hian anu pui le afanu te pahnia kalsan ani ning ani zan khan he thil thlenga wanga mi pui thin rim chu longkai pin E division pisakota pungkhomim tun hnai longklai district electric mana wanga mi pali se tinunna an chan to thu soim a jan la hian he thil thlenga mo phurtu te chu sarkarin ban nga turin an phut ani Lok Sabha MP Pusila Rosanga chuan marchak biala ruilo wanga ril rolama harsan nei tam tak an oma heng mi te mi thiam tele en kolna tha an mo hle ani ati he thuini mina ninga ne New Delhi a Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare thut khom na soi chuaka ril rolama nanna le harsan thrang nei te chungchang bik soi hona Pusila Rosanga chuan heng harsan tok te hian mani in chung le an mani en kolna hun bi ka mi thiam le in pe te en kolna tha an mo em ani ti soin Parliamentary Committee thut khom 9 test pura samalok Priya Gopinath Bordole Institute of Mental Health Central Institute of Psychiatry Ranchi le National Institute of Mental Health and Neuroscience Bangalore mi thiam ten rampum avri rolama harsana ti sang nei te en kolna konga harsana le mamu an nei te an soi pui ani kong pui Thurli 4 lane siam na tura ram nei tu inzom khom pol ten nimin pi azinga tanga vareng tele no chimlong kho inkar IOC veng VC area silchar pan kong puyan tan pinchu nimin nileng khan kalpui chunzomani a road block awang hian borok dom lo a thlen thu hriat anilo nimin khan competent authority for land acquisition Kolasiap district pulal lom oma additional DC ni bok chuan ram nei tu pol hruai tu the almna huna panin akoma Additional DC chon kong puyan dan pin mek chu mi pui torna a thlen lo nan cholsan turina nge na ram ne ti pol hroi tu te chon kong pui dan pin an kal pui mek chu tundin huna cholsan mai an tum lo thu an soi ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani President Rupati Murmu chon Nimin Khan sikimat lo gang to ka sarkar lai pui le state sarkar ma sona na an tho tur engamazat lungphum phumina honga nimena honjinga West Bengal e Sikkim in kalpona tu rangpoa National Highway som nate thun hia in kalpona chisopani traffic tunnel tele South Sikkima Ganju Lama Girls Hostel Arwangla te atela President hian Khamdonga National Institute of Technology dina tu lungphum phum boka namchi le birdang in pona kong pui le Sintam District Hospital dina tu lungphum phum bokani World Renewal Spiritual Brahma Kumari Center namchi South Sikkima din tu lung aphum boka President chuan project sang hong chu lomo ti thu soin tual chung e zon lama heng project hian mason na a thlen nge be sei thu soya Sikkima jegle siar thiam za sombriat lai nomte zina sanga meichi anu tamte damdoi tello thlai song bonalama te bong hu te le thei thar chuna lama te final le plastic ti tlemna lama te an hmalak na Sikkima faka hunre lo te chunga Sikkimin za COVID-19 vaccine an pe thei churo pui ti thu soi bok ani pimurmui chuan Prime Minister Narendra Modi kai thu sarkar chuan marchak state te angai poimo hle ti asoi lang bok ani Union Environment Forest and Climate Change Minister Bhupender Yadav chuan Conference of Parties of the UNFCCC COP27 session voice of Nipaserina India IoT Haudona he conference Egypt Sharm el Sheikh tuntha ni som prethen ni dona he huna hian ram sang IoT chuan khovel sigle sa zel siam thatura inram nalo siam Paris Agreement ti hlotin zel dan tur an ngai tu ang Delhi khopui borok bol holu tuk ti ziom turin National Human Rights Commission chuan Punjab Haryana Uttar Pradesh le Delhi Chief Secretary thote akova tuntha nisom hian commission tenen borok bol hlo ti tlem dan turan sei hodon ani he hunain official te chu borok bol hlo ti tlem tura ma ano lak to dan te ta lang tura hriat tir anni Chanchinthar cherti topna na tlang pui President Rupati Murmu chuan Nimin Khan Mizoram Legislative Assembly in khoma thu soi longtai electric mi pakhataman hlum chungchanga bill to power department SDO chu a hna tanga choltir ani a
control room a duty chu thu boy siam sakani bok President Rupati Murmu chu Nimin Khan Sikkim matlo Union Environment Minister Bhupender Yadav chun COP27 session a India ayote a hodon chu ti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani